برنامه آسوی نمیجه افدام و حمود امین و خوش به تماشاوان روجاوا تیوی ام ایرو تیسا بخلک کنو پیش بریوانه برای تماشاوان ام ایرو الباجار قامشلوکا اوینه لنگل مال هلبسوان هم دکتر کو دمک پر درش زیرتیری 4 سالیه خدمتا و جو هلبسته کردی کریه و برهمی گله کی گران بوها پیشکشی جواکه گله کرد کریه ام لگل میوان خو هلبسوان و دکتر موسی دلبرینن تو بخیر هاتی برنامه مامسته خير خدي الوبه ونجيب خير هاتنا سلسلة صور جاوا از روجاوا تي في سپاس دكم ابدر فدان مي بوغم هنكي سر واري ويجي بپيي باشه گله کی سپاس ام جي گله کی كيف خوشن تا دما خو وقتان دي مامسته ام بري هر دس بكن ام گلو بيجن مامسته يعني هلبستوان خدي كيف اوي يعني از براستي يعني نفساندنا امني هلبستي وخوندنا امني بيجيشكي بهفرات كي جاني بيج كي جاني بيشا كي جاني خوكر باشه باشه دكتور ام ويا كده دست بكن راستي جي برهم تا گلك گران بوهانه من برهم بردست مناجي ام خوازن دست بك هما اجبو تماشاوان برنامه مره ام دكتور ناس بكن دكتور موسى جو كردايك بويا كنگي دست بخواتا نفسا هلبستي كريا ناوي من وك ناسنامه ناوي من موسى صالحي داود از لگوندي خربي قولي قودي كبه قبله وروجاواي قامش دور 6 كيلومتر اجور الور جداي بوم والويدا مزاروكتيا خو جيانا خو الويدا وقت به مبردوام كريه وخوندنا خوي سراتا بولي جيكي حطاني شاشة ابتدائي من المدرسة الدبستاني قند خوندي لقون دبستان هبو ويتشا لقون دبستان تنبو ام دشون دبستاني دردوري وراستي او دبستان جي دوري مبون دور 4 كيلومتر 6 سالا ملور خوند ام دبن وقت دبي پر و باسكين سرمي وقشا وقرا ودناف حوق وحريه وشرابه ده ام بتشون وان دبستانا پر زور وزحمتي مدديك حرسبا من وقت زاروك ما صفي بولي كي ودوسيك شعمري ما حفت حي سالبو ام دناوي شرابه سري سبير رادبون 6 سالا دناوي شرابه ويتشلي هاني ام بتشون وان دبستاني ودردوري قندي دردوري قندي مابو بشتي وي المهم الور زاروكتيا خو ما الور قدان دلويد الجن طبعا زاروكتيك خوشبو يعني ليسكي فلكلوري ما الور حطان هاتين بيرامه قال لك ليسكي ما هبون وقنوك ليسكي زاروكينها خاصة هافيني ما بيد ليست وك يا ابو يادي غزالي وتشري وبشارتوكي حر يعني او بيردان كامني حري خوش قوتم تي بيرامه او جيان مني زاروكتي قوم الجند بورا بشتي خوندنا خوي سراتم خلاص كر ازهاتم قامشلو القامشلو جي بولي حفتا حطابه كالوريا زانستي من دبستاني قامشي خون خوندنا خود براستي فرم حش خوندني تكر دبستاني دي تم البيش هوالي خوبو بكالوريا زانستي دي سالا حشتي وسيار دي ورقرت ببلاين بلند او بلا دستور دامك وازدرباسي فاكولتيا بجيشكي الحلبي ببم دا حشتي وسيادي اتشوم حلبي الويدا كليات طب بشري الويدا مدست بيكر دا حشتي وشارا دي تشلو من دس بهلبس تيكر بري جي جارنا بهلبس دي نبي ساندن بري سرم زانينجه جي بسولو نبش بالرنجة كي فرمي دي نبي ساند ودور روجا دم تقطان مداويتن براستي ولو يعني منزاني بو يعني او بزري هلبستي دي نافا مدهي دلي مدهي يعني ولو بخو مردر دكتن مدنبي سان متقطان رجع دم دافيد پر باندور المكر وقم دست هلبستي كر بالرنجة كي فرمي
وقتی چونا جگرخوین جوی دنیای سال 84 و چاقا چو دلوانیا بر دلوانیا خودی و چاقی عزاویجی الحلبي تشيكرن او رحمه خدي عزيز داوي حزب تقدمي باعتبار جگرخوین اندامه که جی پارتیا وان بو وان عزا تشيكر امجي مسردان عزا ذكر براستي ولو باندورك وي يعني بمن پر باندورا وي هبو او باندورا چونا جگرخوین دنیای me piştî heştê û çarab dest helbestê kir. Yani ez karim bêjim mamostayê min cegerxwîn bû. Min ji wê çaxê îca helbestê wî û nivîsokê wî û pirtûkê wî manî û min gişwandin. Doktor ez vê yekê bêjim tu piştî koşkirina helbestvan cegerxwîn êdî te dest bawê helbestê kir. Te berê tenê wî naz dikir. من ناز ذكر بس براسي من هالبستي نخوندون من نخوندون هالبستي من نتخوندن من بشتي حشتي وشارع شو برد لوفانيا خو موي شاغي نه اجا هالبستي خوندن وبري يجي ولو محج هالبستي ذكر محج استرانا ذكر تم مسجلات مبچوك هبو تم هم كاسيتا تنسر كيف هم قال كي موسيقى واسترانا تاع اي كردي تايبه اي كردي طبعا كردي وعربي من نبيساندن نا هالبست وحتى استرانجي قال كي استراني عربي لي جهداري نكر فرم استراني كردي جهداري ذكر بيشتي ويم برتوك جگر خويناني مخندن براستي باندوره كي مزن السر نفساندنا مكر يعني او شعر جگر خوين يعني اسكارم بيجم ما مستايمه جگر خوين يعني از شاگردي ويم ومش حشتي وشاراده بدست هلبست ذكر الزانينجا حلبي تبقوا خوندنا كردي الورقه دخبوا وجارنا جي تحسيان قويك بكردي نيفيسين يا هلبس نيفيسين جارنا او جامعيه قوت عندنا او فصل ذكرن بشتي دي سال 3 سال وما بدس هلبس ذكر ما نيفيسان ما اجا بدس شف بوهركي هلبستي كر مدور دي شف بوهركي هلبستي سي شف وقت بامسيات الشعريه ما الويد الاشرفيه الشيخ مقصود دقل هفال كيمي جعفريني هبو جرد محمد علي ازوي ما شبو هركي هالبستي ما تشيت كرن دكتور زحمتين وي دمي قالكي هبون ود كانوا في رنجي هاني مثلا رغم كو زمان كردي قد خيا كومبونا جواكا كردي وي دمي قد يعني قالكي زحمت بوچلو ما حطاقو مثلا او خوندكاري زانينجه ما كوم ذكرن يكير دقو بدزي وتبي فلان قرزي وفلان جعدي وفلان زكاكي حتى ما قو ددان سر هفدو ام دچون مالن قو كستي تنبو طبعا خدي جار كي ما شبهرك المالك او كر مالك تعذيبو بس صالونك مزنبو سي حسير داني بون وتشتي كرسيجي تنبون دي تنكي ابي زيتي اني بون ابي بالا وجمر باتشك داني سر ام سر تنكارو نشتبون وقهديري مجي العرضير ونشتبون العرضي تشارميركي رونشتبون وما هلبس دقوتن يعني حتى او كرسي مرسي تنبون او تشتنبون وقش بدي زيبو يعني ما بحس يعني والله مجباتا تشيدكم شبوهركي هلبستي براستي ويا مش جامعه يجيب قوتان تانا ما دوي وقت يجي امو كسن عفريني جمجيان هبدو هبال لما يجي عفريني بون ما وكو ملايكي تشيكر كو ملايكي جيبو بيش خستنا ويجاو زماني كردي براستي دور 2 ساله جواتي ما حر حفتايك جواتك ما هبو بريك وبيك شو وحر جواتك يكيج ما تشتك بيشكيج ذكر سر وجايا كردي دور 2 ساله او كومال دريشكر وبشتر هاترا وستاندر براستي حر يك ظروف وي هبون وجور هاتن هستن طلاب هبون خرجين شون المهم بشتي 2 ساله هاترا وستاندن او كومالاق ما تشيكر دنوطي از خلاص كرم كليات بشري فاكولتيا بجشكيم خلاص كر دور اتشوم عسكريانه جاري عسكريانه جاري 2 سالا كر بشتي عسكريه ميجا تشو بسبوريا نخوشيه من دالا خون اختصاصي زاروق من دالا اختصاصي اطفالا بشتي مخون سالا نوتو حفتا بسبوريا نخوش من دالا وزاروكا خلاص كر جنوتو حفتا دي
از کار دکم د کلینیکا خوی تایبەت وەک تەختۆرێکی پسپۆر لەخۆشی زارۆک و منداڵان. باشە دکتۆر ئەس ورد خوازم بێژم ینی دو ساڵن gelekî zehmet de dest binivîsa helbestê kiriye hem alîkî helbest hem jî alîkî xwandina te zanîngehê hem jî beşê te doktora. Ez wê bêjim yani piştî ku derçûna te çêbû piştî ku xerîjî te xebatên xwe helbestê berdewam kirin. Bi Xwedê ji ber xwendina bijîşkî textorî gelkî zehmet e û pir wext jêr lazim e. Yani pirrê wextê me xwendina me dibir ji ber wilo bandora wê li ser nivîsandina helbestê jî dikir li ba me. Yani helbestê me kêm kêm dinivîsandin ji ber got ew derfet pir li ba me tune bû yani. فمتخصص حردو بهبر بمشينم حردو بهبر جي زحمت هن نفساندنا هالبست يجي تشتنه وهن خدنا بيجيشكي جي زحمته تعاملي بانسان ردكه فدبيت وقت بيت تدي بسركبه خدنا خد بسركبه ناب يعني فبراستي باندورا كوي لسر نفساندنا هالبست يهبو يك اد دوا مثلا نفساندنا ما هالبست يجي باندورا ويتشي وقت ما قد خبو بدزيبو خوندنا كردي وكنها تنبو دبستاني ما او مفخوف خفير كر يعني ما كتب كردي اني برتوكي كردي اني الفباي كردي وما خو فير كر كسيم فير نكرنا تل دبستاني كردي من اخو وشاغجي الحلبي بو دكتور لما كنت فيري زماني كردي الحلبي مخ فيري زماني كردي الحلبي بري ازهر براستي زانينگه من زاني بو زماني كردي زبني بيسينم يعني جانا من الشعر هلبس نجي نبيساندن من نبلاتيني نبيسان بتيبي عربي وبكردي نبيسان بس بيشتي چون حلبه وبيشتي حشته وچارا مخفيري زماني كردي كر اجا بتيبي لاتيني جو چاغده ما هلبس ياخد نبيسان باشا دكتور شخوا جيانا ده هر تو جاي هم يعني تبالا خود دکی جیانی که جوانتی خودت دمی خو والا در باز نکری هر بکار و خوابات و خواندنه باشه دکتور ام خوازانش بود تماشاوانی مت چه هلبسته دیاری مبکه بخوده هلبست مد همو اراد نویساندنن دواری جواکی دی دواری نتوید دی دواری اوینی دی دواری شینی دی وقت به الرتاع يعني سر مريا دواري پسنداری ده يعني تحمو اراده محل بس نویساندنن از دکار مثلا هر وارکی از هلبست که جوار جیجم کرم کراسته امینها کارن دواري جواکی دبیجن باعتبار او حري هلبست مني كبنه امي هم دست بحري هلبست يعني حري هلبست كبن يعني امي دست هلبست كبن حري كم بكن واري براستی ده سالیا حشته ایده و بری حشته ایده وقتی گو یکی ده چوجنک دخواست قیزک دخواست قلن جانا دبو کلم دناف هر دو طرف ده قالك جاراجي جهب دخيدين وخواستين چه ندبو جبر قلن طبعا هارو جايرو او تشتايا خلكي بو درباس كر يعني بس بري ولو وام جيان وي وقتي يعني مدي يعني فقال لك جارا او خاصه خراد بوج بو قلن فهلبستك مسر قلن هي سر قلن هي انه از هلبست متحشتي وششاده داني تحشتي وششاده از بمرن كتش فروش بمرن كتش فروش وحكي دل بتوس كتش فروش بالناموس تنا قد بوس افكتين رند روسبي وروغا وز وان دفروشن ببهراكي وكابز لدوا روجا وان كچا نانيرن جينا وانا تفدا دچا بمرز بويا وكي حكي بري غلازر نابين ابين جبا زاري چما در بابي ويغو رازي ببا بقلن قطنا برسا نل سنجو نل تمن هگر تیر بی نبی مالو خزان بی برا کال بی برا هوو نظام بی هون دی بیجن میر نصیبه لدینه وی دولا بی چما ناخن دستی وی
جبو مالو وی قریجی دبن پیر دلی وانا هون ددن برخشت و تیر نخت کلیتا لهو نکن ناکنجن جبو پران دلی یاران دسوجن آخو هوار بسا کچان بفروشن ایدی هیسر هوج چاوان بنوشن کچان بدن دلا دکن وکما خورد بی پران وانو خورتان بکن جود دستی وانا جدل داران قط مکن بهف شاکن جینا وانا کرت مکن هر دو دلدار تینا سوتن لدنه دل برین چون چمامو او چزینه درد کچان پر او پرن لجینه یک جوانجی نوک درد اوینه اوین بوان زور کردکه وک بیزود دل تنکن جا نازکن وک من گوت گلکی سپاس راستش گلکی خوشه هموکی پنده هموکی هلبست جی هاتیه دکتر تشکی بالا مکشاند دکتر موسا داوود ناس کرن لیتد وردن گوتیه موسا دلبرین چما گوتنان دلبرین وکا پاشناف تشخوره هلبجارتیه براستی وک مگو وقتی که مدست هلبسته کر ولو و پشتی رحمتیه جگر خوین وک هیجانك مرچیبو او هیجان او تأثیرك زور الدلی مکر تأثیرك الهنابي مکر وی چاقی جی دوی وقتی جی تبقرا سیاسی کردی الناف خواندوانا پر هبو تبقرا كوان خوش هبو او تبقر جي ونه ولات وشورش او براستي وام خورت وخوينجرم يعني فعلا ام بريندار كرن دلي ما برين كر فما براستي ابنا الجور هستي خدي يعني دل بريني ما ديت عيني هستي ما توصيف ديك ما ابنا شوار هالبجارته باشه گلکی خوشه دکتر از وی کی بیجم یعنی دمات دست به هلبسته کرد حشته و چارانده پشتی کوچا هلبزوانی نمین جگر خوین دما کو دست به کرد علی کاریش تو کسی دخواست جبو گوتنان جبو واری رزمانی ده ناب خدمه مخفيري او هلبسته كر فيري زمان مخوكر طبعا فشتر هفالن من هالبستوان مديتن عفريني جويده ما جارنا ما كفتو جودكر نقاش دكر سر هالبستي يعني دبان وراد فيري هالبستي بون يعني اما تبيجي دبستانك تايبت يعني ماموستايك تايبت الجبر هبو ادچون با واسفيري هالبستي كرمنا باشه دکتر از وی که بیجم آن گلک جار هلبستوان دماغو هلبسته که دنیویسینه تایبت مندی کیوی هیا دخوازه بتنا خواب بیمینه یا جیب دخوازه دنوا خوازای که ده بنیویسینه گلو یک تایبت مندین دکتر موسا چاوه دماغو هلبسته دنیویسینه بتنا خود بیمینه یا جیب دخوازه در دور اوی جوا کبن بخوده تایمندیامه هلبسته می پروی وقتی که تنی دمینه و پرویجی پشتی نیوه شبی یعنی پشتی همی رادزه دنگ نامینه دنیا دمینه بیدنگ و چاقی الهام هلبسته تیمه و هلبست از هر گابه نکارم بنویسینم یعنی از بیجم از اینها فلان هلبسته بنویسیم من نکارم هلبست و کلیته اگر کلیتاوی نکدستیم کلیتاوی قصیده و هلبسته از نکارم تمام بکم يعني مجرد بمطلع القصيدة مطلع القصيدة يعني بيتك يا عند بيتي وكل هاميتيتا اجت سر آواتك يعني اما تبيجا زي بين فيها هلبستك سر فلان كسب نبيسينم از نكارم يعني جارنا بلكي جارنا در ششمها هلبستك زنا نبيسينم وجارنا جي ممكن تروجك از ده هلبستا بنبيسينم حسب او نافاروكا جو باندورا كلمتك وهيجانك مرتشبك والهامك بينم يعني هلبست تنكار هلبست نوك رومانكي وكي غوتاركي تبي كازي بنبيسيم نولو هلبست هلبستي مجي ما باجي براستي هي جاي از بيجم يعني هلبستي مجي قش كلاسيك يعني هلبستي نوجان من نبيسادنا قش بندو بارن يعني باش يعني هيك بخونا رحدك انا يعني خوندناوي خوش توازنك وزماني هلبستامي زماني نفرهنجي مش فرهنجا قوتنانين قش زماني قالوا بابي مي بيت تشتغلين مي هلبست نبيساندي يعني هلبستي مي
زویک دیگهشه نه زحمت سریکی يعني راسته دکتر ام بین وی بش اسا یعنی سرکه ده هلبست نویساندن دناوا وی ده او هلبست کوم کرن ته برهمک آوا کریه اب برهمه ده یکم کنگی ته چاپ کر برهم یکم چاپ کر اوین ده سال 2015 ده اویا 2015 من چاپخانه کردستان السلیمانیه مچاپ کرد از وی چاقی السلیمانیه مکار دکر دربندی خان باجارک نزدیکی سلیمانیه 3 ساله ملور نخوشخانه گشتی مکار کرد ده 2013 شخوا اچوم کردستانی والویده 3 ساله ما الدربندی خان شخوا نها دیواناک ماهی سرنابی دربندی خان منابی وی باجارک ملی 3 ساله کار کریه بوی معنی الوربو مرابو اف دیوانا خو چاپخانه کردستان السلیمانیه مچاپ کر دکتر سر حسابي خو چاپ کر مچاپ کر و دکتر ازوی و افجي چیروکا سوار و مختار افجي چیروکا هلبستيه چیروکا كامله كيش بهلبست درنجي هلبستيه اباياجي محردو لعيني چاپخانه كردستان ده السلیمانیه مچاپ کرد. باشه دکتر ازوی که بجم برهماته یکم ده تناوی اوین هل بجارتیه. چما چیروکاوی هی آنجی تخواستنی ولی ناو کار می. والله چیروکاوی بله ما کست نه دوی تجربه در باس نابه او بخوا يعني از حس کرد حلبه و ما هلبستن ابینی جی گلگ نویساندن فبري هلبستي مني ابینی دوی برهمه دهی فمنابي كر أبين مدي أبنا مناسبة جوي ديوانير منابي كر أبين قال لك هلبستي مني أبيني هن باشا دكتور هر تبحث هلبستن أبيني كرت كان بيانا جمرة جبو تماشاواني ما هلبستك بس أبيني بيجي أزي هلبستك أبيني جي محاضر كريه جوار هلبستي مني أبيني قال لك كان هناك ديريشن بس ميك جوار هنكي جبوك وقت يعني نابي هلبستي دل كافري بلي نسرين شقا خندي من لسرتا بارو بندي جبو أبدل تبا خندي جارك نقوت بايا هاتم جارك ندا دبلك هنك ندا أبدل كيفو حنك دل ما دناف قيدو بنك تقو دستان تجار نادم أبين داري نبي زورة داناك جخوة داني جورة لي مخابن أبين كورة جلورا أز دل برباتم جبوت أز وكه سيرا من دزد قيدو زنجيرا دل دايبر خشتو تيرا دفي واري ترحو كاتم من باورم بقدران بوم نشانا دربو بران كتم بندا دل كفران كوشتو خوينم نبولاتم اوین پیتک جا آگری کی دگاری ویهل گری هر دم جبر چعب گری تم بنالو کیفراتم سوار بومه لسر پیلان لمن ددن زورو حیلان تمنج بیستو دکیلان اشاگرتی وی فرهادم وقتی ما افهل بس نویسان تمنی من عمری من 22 سال 22 سال اجبرولو از دبی تمن جی 22 کیلان يعني 22 سال سوار بوما لسر پیلان لمن ددن زورو حیلان تمن جی 22 دکیلان اشاگرتی وی فرهادم باشه دکتر ازوی که بجم گوتنه تا گلک وسا خوش هاتنه بکارانینه دیار کتب زارکتی خودت گلکی جواتا باو کالا مایه بتایبتی کرده حتی اینه اف گوتنه هانی تهل بجارتنه خوده کیف همه جوات اردهات وش چیروکی بریر يعني تدي بري تلفزيون تنبون ونا اف تليفون تشتك تنبو از بحثا 10 سالية حفتي وتاليا شيستي دكم يعني حتى تاليا شيستي تي بيرامي تولدام شيستو بينجي فشيستو نهوانج تي بيرامي ويتشا قش چيروك ودابون قوك چيروك جار كي دهات قوتن ما او چيروك چقدر ايش ما محفظت ما ازبرت فكيف عم بلكي چيروك اردهات وجستراني كردير دهات باشا دكتور ازويت خوازم بيجم د تمنيات جوانتيه ده
تجاری کوچی داویه که یعنی کوچبری در و بویا و در وی روجاوای کردستان در وی سوریه بخوده از نها دوی گریزا سوری ده اش 2013 ده اچون کردستان باشور اچون کردستان باشور 3 سالا ملور کار کریه الباجار دربندی خان دنا خوشخانه گشتی ده از لور وک کارمند وک تختور بسپوره نخوشی زاروکو مندالان ملور کار کری 3 سالا پشتی وی کنگرک مؤتمرك مني طبي لباريس تشيبو رابو از تشوم مؤتمر باريس از قيام ور دورة تشوم ألمانيا بالور لجوء تقديم كر ما في نشتجي الور ورقرت 3 سال از 2 سالا جي الور مجيان كر من زماني ألماني بي عايز خلاص كر سال ونيفا كيجي المركزك طبي الويدا مكار كر تدريب كر لي بشتي 2 سالا براستي فرم بريا ولاتي خوكر ايما هستي مي پر ببر بگريداي هستي مي پر ببر ولاتي مي بگريداي فمقلكي بريا ولاتي خوكر ومتمعني ندي جابونا خوي ور يعني مدي ولاتي محريجه شيرين تري ده 1000 حجداده مدفج المانيا بردا بالمانيا بش خوهشت ونشتكيا خو اقامه خو تبدا معابد وقريام ولات جد 1000 حجداده الفرم وازما بقريام المانيا الفردجي باش راستيجي بيوستي روجاوا بكساتين وقت هي دكتور ازويه كي بيجم راستيجي جيانا تدا قال كارو خبات تكريه دناوا ويدجي تصاب بالكش زاروك تجي هنا تا زاروك خو چاوا دناوا هم خواندن هم هربست هم دكتوري و همو زاروك جي بخواندن دانه بخدي زانه مسألة جاركي برسج محمود جبر كرن بري أبو عنتر قوت وشغي اندامي برلماني سوري بو البر قوتنا ويبو من تلفزيون سوري قوت تشي دنياي دايه تش راس مالي تي تشي برهما تي حري تجي حزدك قو بخدي برهما مني وتشتيق مدايه حري جي حزدك مرح جبر كشكاوي قو حري برهما مني قنج وراس مالي مي مرح جبر خدي ما راس مالي ما جي افزاروكن يعني براسي ام سر زاروك خو وستيان ما قجدان خوندن دكتور كان زاروك هنا بخوا دكه و كوري من هي خلاص ترى كوري مازن نابي كاواي نها تختوري بسبوري نخوشي غورچكو ونشترجي كورچكاي يعني جراحه بوليه جرد بيجن كلينيكا ويجي القامش لي عياده بكريه كشكا مني دي تختور ادراناي كشكا امني اسيا طب بشري شامي او جهنا خلاص كري او بدست اختصاص بك وكوري مني بتشوك او جنهاد خوينه تعويضات سنيه لاصقيه خوينه الحمد لله راس مالي ما افزارو كمان ما قشتان خوندن الحمد لله هر خدای وجه بر به له راستش چکی پر باشه دکتر دما از درباس مالات بوم بخچه کی تگلی کی خوشایه ام دخوازم برنامه خود ور بهتر بردام يا اهلا وسهلا كرم سرچاوي اهلا وسهلا هر دکتر من خواست کم مال در بردام بکره هم خوازای حوشیج بدنی المخابن باران بو من کان بو در بردام بکره اتصال ویده که خلق خوا بردام بکن دکتر شابال کش خانه تنه من دیت یعنی سا گل و دارن گله که خوشنه دیارکو پر جار ادمینم هلبستوان خوازای حز دکن خدای مزوک انسان کی گندیمه و انسانی گندی حش خوازایت کن تم چولینن و ودناف شينكايد ودخل وزاد وشاندني ايما براسيت برحج
خوزایت کم از حج دارات کم حشین کایت کم یعنی نها افداری می از گشی دستی خوجی کار دکم چیت کم از تقلیم دکم بروان خوش دکم آب ددم كيف همه چندنیا دارا و شینکایر پرتی لدولات ماذا كيما أنا دكتور يعني خزا ويعني قامش له بر خزايا خوشا اللي كيما خزايا كيما لأنه نزانم خلكي وي حش خزاينا كن حش دارانا كن بس دار بر يعني هم روش وهم فيدي دي إنسان يعني دبيجي دار رئة الإنسان يعني هناسي هناسج بو إنسان دا شينكايو دار دكتور مدناف خافتني خدا بحثا دو برهمه ته هاتن کرن دیارو کو 4 برهمه ته او دو برهمه دنه ته چاوا چاپ کرن 4 برهمه منن اري مقاله اوين كر چيروكا سوار و اغا فياجي يك ونوروز هي برهمه سيسيا و دربندي خان نوروز شخوم البيده چاپ كر القامشلي و دربندي خان جي من القامشي چاپ كر بس ناوی وی چمام کرد دربندی خان برهما منی تالی جبر پری هلبستا من باجار دربندی خان ایگو ملی کار دکر نقشخانه وانی گشتیم کار دکر پری هلبستا من ور نویسان مرابو محجوی باجاری جی کر براستی باجار دکبه هرما سلیمانی کردستان باشور مخصص از ناوی وی باجاری دیوانه خوب کم دربندی خان ناوی باجار گلکی خوشه باشه ما مسته چه هلبسته آنج بود تماشاوانی ما خودی ما هلبستا ابینیم جوارگو هلبستا جواکی اما یکی جوار بیجن دواری نتویده کرم که از بینات تجباجار کوبانی استخوازم هلبسته که سر کوبانی بیش سر جماعه کوبانی اویا اف هلبست مده 1014 نویسا يعني ازوي بجم دكتور توي هلبستي هم دياري ميجيد كي خلك ماي كوباني كو ايرو راسي جنب خد از دياري تجيدكم وهنجي هلبستك نتوي كاري وقتي جو 1014 داعش ايريشي كوباني كر تدي كتن داعش كتن جندواري ويدي وكتن هندري باجير دي وقال لك كتن زحمتي دي وشغي ما أبهل بس نفيسان يكي ما هذا 1014 بنابي كوباني بند و بارتيين كردان لكوباني طاودان تبارن پشکین خوینه لروی و زمینه لدور آگر بجه کردین سویل دکجه لدور آگر بجه کردین سویل دکجه ایرو توپو تقینه قیهو ناکن یقینه دا کبن و کوبانه چال و چپر کولانه جوتین شیرا لورن دبین مان و یان مرن شر مان و نمانه غزبت جعزمانه داعشین خدا نناس جلی وانا نیف کراس کوبانه دور پیچ کرن گندوار تفریش کرن چول بخوینه شل کرن به کس و کاول کرن به تانک و چکن گران ایریج دکن وان دران شوتان دن مال و بر بناوه الله اکبر نتنه ای داعش خدای خلقی گشه همی خلق خدانن جا آدم و حوانن ویدا عقل و مجی بو امنکن کوم کجی در نکوینج خطه تاله دچن آخرته دچن بر وی میزینه وی لما بمیزینه داعشین دوی روژه وی وان باجو وی دوژه هوار دکم پارتیان از یک جوالاتیان هنگلک بند و شاغن داعشون ولو ناخن ایدی بسا بیک بن جبو برجا بلک بن هم ببن گرزک مزن جبر دجمن نالرزن لدجی هف شر نکن هف دولال و کر نکن پارتیا من و نیاتا ازو تنابن پاتا ایرو ازو از نما چو دما کلمو گما تند نکن گفتو گویه ویسبه نوک دویه ایرو دشتا سروچه لسر زمان و نوچه کوبانی برین داره به درمان و نچاره عالم جه پنابر بون
تاغ و کۆلان لێکەر بوون تەنێ تێ دەنگێ تۆپان کۆپانێ دکن خۆپان داژ و کۆکێ وێ هلکن لاشێ کوردان بێ دلکن کوردستانە ڕۆژاوا دا ئەم نەکن وێ ئاوا divên wê seqet bikin wî perçî du qet bikin hey hewar li me Kurdan me gelek keç û Kurdan gelek şoreş rakirin zora dijmin nebirin nebûn bi tac û dewlet em bûn çar perçe û qet ji ber em tim neyekin em bi nav mam û kekin ji lewra em tim piçin şoreşê me têk diçin ger me divê Kurdistan bidin hevdû wan destan bidin pêş bi yek rêzî wê pêk bê maf û xwezî. gelek spas tu her herbî mamse helbestekî gelekî xweş e. Başa mamse ez vê yekê hinek pirsê me mane jî di jiyana Doktor Musa de bûyera herî xweş çi bû di dilê te de? Di jiyana minî di jiyana min de bûyera herî xweş bûyera herî xweş wexta ku am jî hez dikir ez gîhamî ew gîhamî yanî bûyera herî xweş di jiyana min de am jî hez dikir gîhamê û em bi hev re zewicî. Baş e. û gelo di heman demê de eger mirov pirsê berava jî bike bibêje di jiyana Doktor Musa de jî tişta bûyera herî xemgîn ku jê nexweş bû çi bû? Wela bûyerê herî xemgîn gelek bûyerê xemgîn mi dîtin bi rastî yanî gelek xelk û xismê me çûn dilovaniya xwe sergişa me xemgînî kişan yanî tu ez bêjim û zehmetiyê got hat serê Kurdan û serê Kurdistan ez bêjim rawestek pirin yanî ne yek û didonin yanî bes carna xweşî hin dike pirsa a bûyera herî xweş ji mir got min yek şter got bes a xemgînî pirin wela ez nikarim bêje kîjan şter bêjim. Başa mamse Doktor ez vê yekê ji te re bibêjim yanî di jiyana mirovan de wekta got bûyerên xweş cana pir dibin yani kêm tên dîtin xemgînî jî pir e ez wê dixwazim wek helwestekî ji te bigirim Doktor demên dawiyê de li Rojavayê Kurdistanê êrişên gelekî hovana bi ser Kurdan de hatin te dîtin gelê me başûrê Kurdistanê hin Bakur Kurd hemû ji bo Rojavayê Kurdistanê bûne yek tu wek helbestvanekî Kurd netewî tu ji van helwesta gelê Kurd çar perçeyê Kurdistanê te çawa dîtin? Xwedê berê Seydayê Cegerxwîn jî û hin mamostayê me yê Seydayê mezin rehma Xwedê lê bê dibe heger Kurd nebin yek wê herin yek bi yek fe Kurd qedera wan ev ê got bibin yek heger nebin yek Xwedê wê herin yek bi yek bi rastî em gelkî kêfxweş dibin wextê got Kurd hemî destê hev bigirin û hemî bi yek bin û hemî pişta hev bigirin wê çaxê ez dibêjim dijmin jî nikar zora me bin. Rasa yani ev helwest di nerîna te de Doktor ev şerê Rojavayê Kurdistanê çêbû û gelê me çar perçeyê Kurdistanê daketin qadan ew yekîtiya hêviya gelê me hêviya wek erê evaya teban kêfa me gelkî anî û em bihêvînin got ev berdewam bike ne bes tiştekî demkî bû wext bû roja di dîsakê gefal hev bixwin û perçe bibin em dixwazin ev yekîtî berdewam bin berdewam bimîne û dilê xweş hev bikin û yek bin bi rastî em nebin yek bi rastî em nagên tiyekê yani yani tu dibê xilasiya Kurda di yekîtiya Kurda de xilasiya Kurda di yekîtiya Kurda de evaya bav û kalê me ji mêj divê najmar dibêjin dibe heger Kurd nebin yek ew ti carî nagên maf û daxwazê xwe kem tê ye. Doktor her ev çendekî pirsekî siyasî jî belê ez dixwazim wê pirsê ji te bikim te texmîn dikir rojekê wê êrişekî werî bi ser Kurdan debe êrîşek ku yani te texmîn dikir êrişekî vê rengî hanê gelekî hov bi ser Kurdan de hat di Rojavayê Kurdistanê de yani her kes li dijî Kurdan bûne yek bi Xwedê bira dizane evaya dibê dîrokê ev êrîş bi serê Kurda gelek care hatî û ji vê zehmetir jî fe tim divê Kurd vê deyîn berçavê xwe tim divê vê deyîn berçavê xwe dijmin xedar yani kengî bi mumkin xedirê me bike û tu vê dîrokê bi hezarê
به هزار وان مجازر ابسری کرداد هاتی یعنی تشتکی ننویج بو کردا ننوه تشتکی ننوه هر چاوی کردان لروجهلاتی کردستان اجی دمکه الویده که هیوید کن بین آزادی الوی هریم مجی بین دکتور ازوید خوازم بشتره پرسکی داوی اشتر بکم دمی من داوید به می داویش خو به هلبسته که تجی خاطرش بو تماشاوانه بخوازم ازویه که بجم دکتور یعنی ایروپی و چالاکین و خباتن کتد که و چی بنا بر پیشیات دهین بر همان پلان سازیات دهنه تو چیکی خودی مهیوی هی تدی هلبزوانی ما تم هلبست شورشی و هلبست شر و هلبست ام بگیر مافی خو تم همه هلبستوانی ما جوخ کم ده دوی وارد خبتن هیوی که ما هی اگروج اگبی ام نما قلم خوب کار بینن جبو شر و شورشی ام قلم خوب کار بینن دی جا هلبست خوزایده هلبست اوینی هلبست گووند و دیلانا ده شر بداوی ببه ملت کرد بگین مافی خواه یعنی ام شر ببه وقتشتکی دیروکی ام پاش خواه بهیلن ام پاش خواه بهیلن هیویام اوه اگده دواروجه ده ام نما هلبست شر بنویسین باشه دکتور نگیناته اف گوتنا کوزیده درد که کرد قیمت هلبستوان خود نزانه الا پشتی که کوچی داویه دکن اولوی او راستی تدمینه لیه که اولوی راست الگور ام بچاوی خود بینن ام دبینن هلبستوان کی مزنه و ناو و دنگی وی دنا ملتی وی تنه و کس قدر و قیمت ناده الا پشتی در سر دلوانیا خو نه بناو و دنگ دبه و نه هیجا که گلو کلیل کا داتین سر ترباوی جگر خوین دگو جگر خوین الويدا القام شيء طبعا من ندي أوايا بس يعني إيج مرقوتن جو جگر خوين دگو أزنها قال كي هجارم أزنها از ده هجارية دجي وكساري كاريه مرناك سبع أزهرم سرد لوفانيه هنا بحزار يقولوا كليلكا هنا بين دنيا سر تربا معين ولوبو نها آلي كاريه مربكن عين جگر خوين ولو دگو نها آلي كاريه مربكن برا از دجيانا خود بخوشيه وبسر بلنداي بجيم ويش يقولوا كليلك من هذه فعلا ولو ابو جگر خوين دفرد دجيانا خود القامش هجاريه دجيا ووقت يمر شو سرد لوفانيه بحزاره قولوا كليلك لسر ترباوي وهالبسماني ما ونيفسكاري ما هميجي بي اوايين يقولون يعني يك جوان ام باجاري قامش لونه يك جوان هنرمند ما محمد شيخ خوشي فيرنجي بو مامسته رحمه خديله بشو هالبس تكمل سرجي هي تبوجي باندور بيا مامسه كونراوي اري از قال كي حج دنجي بيدكم واز قال لك جاريجي دنجي بين هذا د سياره مده تم كاسيت اجازما او تكم از كاسيت محمد شيخ وداتين بسر توي شخصي دي تبو قال لك جاري جدي وجارك يجي نوروز اول هات القامش لي وقت يجوج كردستان روج هلات بقريا نوروز البشتي الباقو بكيب والبشتي مطاربو نوروز اول ام خوندوان بن ويش ام صفي بولي عذابون ما راهشتي بطلابك شا او راهشت وينا وما تشول سر مسرح داني صالح حشتي وكي دبو حشتي دبو يا حشتي وكي دبو وتمجي مودديت يعني شو رحمه خدي ليد شو وقت ميراثك ماج بو كردان نانا وقت ميراثك ما وشا وبيمي نيجي بردام بردوام دكتور هر ما گو پرسا داویه لدرکت هیویات گوتنا کی تی داویش بو تماشاوان روجاوا تی وی چد خوازی بیجه والله پرسا اجبو روجاوای كردستاني بتبعي يعني جبو روجاوا جبو كردا گشتي جبو كردا كشي اما از هيفياي كيتيه جواندكم ببن يك يعني دسبيكا قوت بيجي حقي خوا دبيت بيك هاجر نب يكبن ناقن تحقي وناتمافي يعني شنا كوكي ناوان ذهب بدن علي وببن يك ببن يك ام نابي ببن يك هندري هبدود بحلنجي بس دستي هب بكر دستي هب بكر گلک سپاس دکتر گلکی کیف خوش بون تبی میوانی برنامه ما تدم خو وقتان امی خاطر خو بخوازن خاطر خو به هلبسته کی تی داوی جبو تماشاوان خو ام پیشکش بکن برای تماشاوان برنامه آسون ویژه هیویدارن اف خلقاتو پیشکش کن و گوری دلی و بو امی خاطر خو جواب بخوازن لگل هلبسته کی مع دکتر موسی هر شاد و بختوار بن
من دخود شوا دو ددیت محمد شیخو پالا خواباب فلک دابو کورکی بلک ددستی ویدا پاچک لسرسری وی تاجک بر بویدا از دچوم من لی دکر سلاوک کورکی گروور بو تفجزیو مرمر بو تاج گوهر و زیره سی رنگ پاچه پیره رنکس کو سور و زره طنبورک جی لبره جی هلمو بینک خوشته رونشتم لتنشته منزق و کور لین ری اف چه تاجه لسری پاچه جرنگ آله اف کوری لپاله جابه ملوی کوری لمن او دزی وری دزدانی سرملی من بو کتکتا دلی من صد مرحبا جترا چل من کورد نرا تجي كتي اي خورتو تي بكدا لو هرا ويولو جمردگو من گوتي باوي فلك جتا دخوازم قالك رازا بي تاجا سري پاچو وي كبري بلك رابوم ليبا قران گو سرابان تشتي التبچي رابو گوتو دبل كن چونو هاتن ليبو چن اف كبر كردستان اف پاچ آلو نشانه اف تاجا لسري من يكاوي قهرمانه افتاجا لسری من یا کاوی قهرمان سروک کرداما از ما قیهن تو نزانه من هوار کر بسالان جبو جیباو کالان من بتیلا طنبوری همی آنی سردوری کرد متف بونه یک چیکرن چپر اولک خواب چکان شداندن پردا ترسی قطاندن خواب چکان شداندن پردا ترسی قطاندن بی ترسو بیسا و کردان بشر و کشتن خودان دام بر خودشتو چیا نفشو نویه میدیا هوار جي حجار پرچا مل بمل خورتو كچا هوار وشر وقيرين استونا دجمن وان برين كردستانا جمر مر جبن دستان كرن در راقهاندن سرخوبون بلاش ندان جانو خون تاجي دانا سري من ايرو نمانا دجمن تاجي دانا سري من ايرو نمانا دجمن جمن راورد بيفا لچنگوم جنش كيفا لدورا خو من نري كستن جمن بيفا وسكا ازوي دقال هف بمانا چند روج و شب ازوار بما ما دخو لتنشتب ازو او جمن را هر بقوتا ابدنگو بحثين بدو الكس باس